Official video. Somebody say woohoo! No, murakoze cyane ndabemera sana. Happy New Year! Saraba turi butinda sasa ndabesha. Yego. Turimo turihuta cyane. Reka tubabwira yuko after party durira kuri atelier divin. Atelier divin. Oui. After party. So the New Year group ni kuri atelier divin. Pendo. Yes sir. Tumaze kujya mu gice cya mbere. Yego. Reka tujya mu gice cya kabiri. Yes sir. Ariko mbere yuko tujya mu gice cya kabiri, reka dushimire abafatanyabikorwa bacu. Of course we sing. Turashimira Airtel. Dufite Airtel Money. Turashimira Bank of Kigali na BK Arena. Turashimira Bralirwa hamwe na Mutsi. Turashimira cyane Tekno. Kubona telefone nziza cyane. Turashimira Engel Morgan 95. Aimana Akos. Okay. So, reka twakire one of the best female DJs. DJ Brianna! Arashaka Brianna! DJ Brianna! Foka Brianna! Bande, DJ Brianna! Yes sir! DJ Brianna! 1 2 Big Arena! Okay! Big Arena, you ready for DJ Brianna? Everybody say Brianna! We won up! Everybody say Brianna! We won up! Ladies and gentlemen, who is ready for the ball? Brianna, you ready? Happy New Year, champion, freaking party, beauty, one time, ladies and gentlemen. Let's go! Let's go! After party, turahurira hehe? Pendo! Atelier divin. Reka nyuma ya hano tujya Atelier divin, ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe. Ndagira ngo ugire ikintu umbwira ku muhanzi tugiye kwakira muri aka kanya, n'ibyo tugiye gukora no kujya Atelier divin. Mbere y'uko ngira icyo mvuga, ndashaka kwibutsa abantu bamwe. We are here for the love of our music. We are here for the love of our artists. Icyo ugomba kugera ku mutima wawe. Turi hano kumva umuziki mwiza, turi hano kubona performances nziza. So there's nothing else. Ubizi neza ko watangiye mwaka cyakuzanye vrema wa 2026 wumva ko ugomba gukora ibintu byubaka, wumva ko ugomba gukora ibintu biteza igihugu imbere, ndetse nawe n'umuryango wawe turi hano kugira ngo dusapotinge Rwandan music. And ni nayo mpamvu iyi poroshe mubwira ngo ni ndende cyangwa ni nini. Ndavuga ngivuga poroshe muve ko ari the New Year group. Yes sir. In season 2, chama mission ya kabiri. Okay, no, Anita, ndagira gufata telefone yawe. Nurangiza, ugira ikintu umbwira ku bintu washize hamwe, nanjye ndagira ibyo mubwira ku byo nashize hamwe. Kujo fitano. Is everything okay? Okay. Like everything said. Okay. Hariya bimeze neza. Ibintu bimeze neza nta kibazo. Bande yanjye tumeze neza bande. Are you ready? Are you ready? We good? Is everyone ready? All right, tumezeneza. Okay, nice. Yego, tumezeneza. Go on, tumezeneza. Yes, sir. Thank you, David. All right. Listen. Uyu munsi ni itariki ya mbere. Itariki ijana z'ukwezi na anniversary ye. Yavukiye mu mujyi wa Kampala.
Ikindi reka dukomeze avuga ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka n'ishaka sinimumuga muramuzi amaze gutwara awards zirenga izo mu gutekereza guhera muri 2008 kugeza 2025 niwe muhanzi wenyine muri iki gihugu wabonye ama award ku rwego mpuzamahanga niwe muhanzi yatangiriye kariyeri ye mu rusengero ibyo akora byose ashyira Imana imbere yakoranye na Shiba Karugi, yakoranye na B2C, yakoranye na